Gani ng itining Heritage District ken Barangay Santo Rosario ken Ciudad Angeles, mayakit yang one town, one product, a store ning syudad. Tara, malaus ko po! Pasalubong ang pong souvenir items o rendeng pantunan dareng bisita ang pong turista na yung mumuntala keng metong alugal. King Ciudad Angeles atin lang metong a store nung nuka rin lamayakit deng produkto dareng Angeleños. September 2019, inyang formal yang may buklat ing One Town, One Product o OTOP store ning syudad. Lalam na itining kampanyang Angeleños pa ning lokal akapanibala ning Angeles. Yung OTOP store po ngayon, aisip tayo po yan na gawan tayo para akakita mo po kasi kung nanula rin gagawan da. Ding Angeleños mga nula po kasanting. Ela mo po para kaya katamo keni. Kung ela po export tapa. Ngayon pong pandemya, lalo tayo pong signaning kaya katamang OTOP store. Uling bangkanta po akit tayo mo ang po pong ekonomiya ng syudad ng Angeles na mandarya. At syuta nangyeni keng kilog na ning OTOP store ning Ciudad Angeles nung nuka rin. Akit tala ring miyayaliwang produkto apag maragul dareng Angeleños. At akit tala rin yan. Kirakalin ka rin gawala keng dutong. Inya naman uling mahilig ko keng kusina. Metong ka rin talagang apaniglon ko inyang lungub ko keni. Apin raining kasangkapan agawa keng dutong ring kitchen utensils. Sabi ta, mupin, eta na pa makain gagamit plastic nung atin namang gawa keng dutong. O rin kaya katamo, bayong abag. Ren hand-painted lang. Buri ng sabyan, mano-mano dalang gewa. Nung kanita mahuso yung bayong, very plain. Ngayon naman, hanggang nanong okasyon malyari la rin as no kay kasama. Ating yung atlong OTOP stores ing Angeles. Ing main store IT, ang mayakit king Heritage District, ang malapit king museo ning Angeles, ang poning Santo Rosario Parish Church. Adwano man ding pwesto ning OTOP king City Hall compound. King salukuyan, labilang 8 micro, small and medium enterprises o MSMEs, ding kayabe king programa. Alalang nanumang babayaran king pa mag-display dang produkto. Ing building pinonduhan na naman ning DTI Pampanga. Bistaman ating pandemya, hanggang makanano mo, atin lakanong apipisali. Kanya po kasi hindi open niya po ito, alala pong kakayanan na mag-provide magtinda. So yung naisip niyo po, instead na mayad lang pang magtinda, ikami namo po. So yung city government na po imamayad po, karetang magtinda tamo po ka rin. Ang puretang magtinda din nila ng itang stand po kayo mo ito. City government na po imamayad din. Alala pong babayaran na nano pa man po rin kaya katamo magtinda din po ito. Keraklan kareng produktong mayakit keng store, handcrafted la o mano-mano dalang gagawan, ampong re-recycle. Kalupad na mo ring Ellen Turla recycled handbags. Iya mismo kanong gagawa kareti gamit in straw ampong pibalatan sitsirya. Kaya pong gagawan ko, itapin pong quality ang papanuwal ko. Hanggang mga sira na yung bag, basta sa mga sira itang straw, pwede tayong reconstruct yung pasbay, palitan kay design. Itang may pakarining ipag-display. Uso lang ngeni, ding hand-painted bags. Para kareng manton, ating makareti keng OTOP store. Bayong no mandeti, amiya yaliwa kule. Dinisenyo na lang ning single mother ay Annette Mendoza. Inaus na lang tamayok din kayang bag. Iba't king amanong Kapampangan, abo rin ang sabyan, purse. Ding aliwa, ating kong kahaluguran, biyasa yang mag-kulitan, writing, pasulat kong kulitan. So, karin may biyasa kong magkulitan. So, imburi ko mo ka rin, itang preserve, itang indigenous script writing tamo. Labing at luning banwa kanong single mother Annette, iyang diling susuporta king kayang anak. Inya buri na kanong aso panding kalupa ng solo parent kapamilataning pa mga wambag. Local artist ngayon nga lalaro mong panakitan. So, nung dinan mo lang maskipi lang bags, mag-paint la, at least magkano niya mo rin dito. Masaya na lang. Sabi ko, that's good. Kasi, yung purpose ko mo is to, to get a livelihood program para kin solo parent. At least atin mo namang local artist. Sabi ko, dakal kay. Sabi ko, masaya na ako kung makanyan. Pinggan, sanduk, dukanan, tangnan, cake stand, pandekorasyon, name it,
They have it made of wood. Apin dereng product ning wood concept by Madison Johnson Woodcraft. 1973 inyang mitalakading pagawaan gamit kusina, ayari, indutong. May ang ulaman ding original founders. Tiglus na naman ding salukuyang generasyon, ing pigpagalan daring karelang apo. Metong kareng apong manibala king pagawaan, Imaika Johnson. Bali, okay ya po eh. Kasi, alina kailangan makipag-obra kami. Kaya ngaliwang kay company. Kumbaga kaya kami ne po ini eh. Kaya mana, danayangan kaya kami, may pipinsan. Kumbaga, kaswelo dan na di lola, ampoy lolo na, pagpatuloy ni karelang kay sinimulan kay tapang na. Ding karelang talapagobra, kamaganak dala naman ang pong kakaluguran, amaluhat da ng kayabe. Mayaki siyang karelang pagawaan king barangay Ninoy Aquino king syudad. Magsilbi naman kanong showroom da, ing pwesto, abingining city government king Otop Store. Lalo kaming may palawak ang pong may kilala. Manibatan niyang kinain na kami ng auto. Promote, makanyan. Tapos lalo na kayong social media. Tapos mangutang lano ako rin niya po yung ShopMe. Tapos mag-walk-in la po kayo ni Aldoldo, minsan liwaliwang lugar. Manibat ka rin mga lating clay pots, jars, kutsara, ampong tinidor. Agyun ang dinan masanting a drawing tatang Romeo Tabaco. King idada 68, yakanuing manu-manong magpaint ka rin karelang produkto, lakwas na nyening pandemya, na alida pa agyong kumangkasaop uling may naing produksyon. Actually po, ma'am, before pandemic, ating kaming 5 artist na ngeni, may stop la kasi ala pong market, no? So, na-maintain pa namin sila ng mga 5 months, pero after 5 months, sobra na po yung stock. In-stop na po namin sila. No choice. Bistang mat-ihamong dili ampong may kakaedad na, kaya nakanubibiling kalidad ng karelang gawa. Pulido ampong malinis pamurin ing pangagulis dareng disenyo. Sa salwan dala naman din kasangkapan adidinan dang design bang kanita, magilang masanting apan display. Mayit patapulong dekada da nakanumpi sa saop ding misawa ing kabyayan ay ni. Inya alida buring kabud namong mabating at isuko ing pandemya. Bagamat hindi po masyadong malaki yung kinikita namin sa auto, pero malaking tulong po. No? Kumbaga sa nadugtungan yung pangangailangan. No, imbes na tumigil na kami sa pagpo-produce, nakapag-produce pa po kami, tuloy-tuloy hanggang ngayon. Maragul man kanu may kay na ing order. Pagpasalamat ng ating store nung nukarlab pa ka-display din karelang gawa, inya atin pamuring misasali. Peka masalila kanu din karelang painted kutsara ampong tinidor, na ating malati ampong maragul. Tunay la kanong tatak ang Ileños, ding produktong mayakit kay Otop Store, ding masanting, gawalang gamat dareng local artisan. Karing kaya katamong bisita ang pong turista o mumunta kayong Ciudad Angeles, potang nilog ka kayong Otop Store, aparte ka rin produktong abanggit, atin muring kapis home decors. Paka-display lang naman kayo ding basket ang pong tray, agawa da rin kutod weavers. Ding fashion accessories, kalupa da rin ribbon, ang pong sipit-sipit, atin mo naman. Deng kwintas ampong tingga, agawa ka rin lumang jeans o pantalon, makapaniglola. Ating lamesang gawaking salamin ampong dutong. Deng pang display agawaking pidikit-dikit a wood stick. Adwayang pala paging store, king babo mayakit no madeng artworks at paintings, agawa da mo naman rin kapampangan artist. Bang kanita mitodo-todo napin man ing promotion dareng gawang ang Ileños. Mismong i-Mayor Lazatin ang poding official ng city government, ilang magsilbing model endorser dareng produkto king Otop Store. Kareng interesadong sali ang pong lumawi kareng ang Ileño products, makabus nila ring stores Aldoldo. Atin la naman king online. Take note, mag-live selling la naman. Inya ang tabayanan king Facebook page ning Otop Store ning Angeles City, deng scheduled a live selling.
As na pong karagul abage, para ka rin kaya katang mga lating negosyante, ing suporta ning lokal na gobyerno, ing medina lang anti kaniling pwesto, baka nita apakit ang pong a-display da ring karelang produkto. Bayo tamo pong mayari, kay buring palagpasan ng pami katago na apakit kay netong kareng gawada ring Angileños. Ining corsage ay nilakos na po kareng kaya katamong magokasyon, kareng kaya katamong LGU, pwede diyo pong gamitan din. Kay ba din ginamit ang timong corsage, ating niya pang aliwang pwedeng pagamitan. O rin, sipit la. Yan, karing kaya kayong anak, malyariyo pang agamit. Putang kay, ating ining mabilog ay ni, pwede yang ipatungan, baso. Ini, pisabitan naman, ID. Yan. Nano pong buri ng sabyan ninyo? Papakit na po rin gawang Angileños na rin karelang produkto de kalidad lang, agamit talang paulit-ulit. Talagang sulit ya, hindi kaya katampong panyali. Inya naman, ikayong kabalen mi, kapag sinabi tamong ating kay, pag maragul tamo, pumakarines, sabihan tamo na rin kapampangan, ating langkay. Pumakarines, sabihan tamo na rin kaya katamong produkto, ating langkay. Ating kaming kay, uling, kapampangan kami.